Кулапар? Кулапар burada. Şerjirmiş ol kayalla. Kazakkası şıgır yelince. Şaktıncine kilne. Вайлы шел гуспек тапса траган хват. Аянда чакмаш он хвача. Иберна шесть бөлмеші языбер білет. Шавьяда галазасына перенемма палла савыш, палла парчалық шинны. Тогда нация юхымынже пиде пысык вырынды жынаган шин сценариятық сатырады. Он бірге зір Вулана, Пледер, биография Николаса Дымакирлімар. Епсін не болыптым гына, ширнызын пухи бор книге, холын книге. Он умсымағынше пызык статья, она пирень палла профессор Родионов Юлдаширна. Видя чөплен, пур елле шуда цабана. Шавна волазасын, езір лайқырақ білме бұлдарады. Әйбір бара шак үрішін сынарыне, ишанда манма бірдезе, баян тубадыва бірінде бұрде, шаплай. Шапла. Вот. Он үрі шухышысыне, ол қалазақы варнысыне, бірін құрныша кірдесі, ол малалада пырады. Ол бір авален биде бұзық лайық теплі программа жүрзақы варны. Бірін бой статьяра. Ебіна баян библиотекара продавынба палаштар бісіре. Вот. Халінде ебі нумай қалашыдым астып. Профессионал писательзен Союзин дердюжі мамбайына шартырат. Шеш біл бірін палла журналист, совыш, тванадыл редактора Лидия Ивановна Филиппова. Торгаша. Надовыш Анатолий Ильич, паян гынамар, егебенде бұнды қырмыш шулда, ебірде Чуваш Прикинде профессионал писательден союзен шырав жезер, кундағы Юрий Семенович Семендер баян, Михаил Николаевич Краснов, Арам Мишидрат, Светлана Гордеева, Чирався, Инна Молкина, Артемьева, Оля Васильева, Федорова, Чирав жезенче Николаевна. Онзыр бүшне паян кураторы тілінмелі болым, нишан болман күмбекке, күнда берін, ебір ішлі жінземде бірденде, услам, жыземде берін бе, мүлі Шагынбек маттур, бізіне дегітлезе бұға пұрға, Шагынбек ергелензе келме бұлдарыны бізем баян. Паян күнда шеш білзем келіне, күнда канашайын администрации, ердюжен шумеде, шавынба, пөде мұры қалыға Шагында келіне жын, паян палақ давдыват бар. Мероприятие зем пиденума иртреш. Эбренде шудал пушламыжын жех акции бушларымыр. Честь пельмеши я тебе юмразем лардар ятлар. Бара тванадыл журнал редакцияне шағын жүкле шырузем келдеш. Шардерен умайдени суйны булат бала. Но шырузем келдеш. Эбердеш юмразем гынама рыте чимзем дел артырымыр девші. Таштада жетірімір, Самар, Пушкарт, Чембер, Чулгула, Чыважызем банче бұлдымыр, писательзен, десан жезембе. Шағы бідімбек балақ бірін шеш пілмеші ядебе, ол шыр жерім жол тұлдарына ятпа. Паян күн программе шамбекрек бұлад, халенде официалы чеде хурасивыл піррере бұлад, хали калажат бұрынчен. Мұзын дезен
Вугда Жамбек Чагарзагуновизе Пурдигала Сальгреймаспар Шам Бахалих Пушластерама Кайран наци библиотеки не гатпар конкурс иртне булна Шенигум ятла Шешпали Миши Яджибе Нахалаллаза Свозем, Калавзем, Пьесазем, де Драмзем, де Чираганзем булна Шаванба Визене числама, визембе палашма Каятпар Халлиге Те Бургучень Пурне де Кильнежень Тав Агагунда Тада дебір жулдыраты ваш, Александр Иванович Самакин келсе жетірі. Айдырға услам жезене итлезе бұғар. Там зелень аслы, тарғашын. Эпень, чуваш халық поэдия, Юрий Семен, Саша Герасимов, Пешкелесе Девельмень. Сирия помог дорогу. Конечно, конечно. Сес примешин Широва Зене Чувашла Кузарза, пиле Юраду кодексы тузабаджывал. Сес примешин Широва Зене Шамбек Калама был. Я бары уйрум генекен кундаранчинде тухман тердин жандан карма пили храш. Парле такшан парле дохнуть. Уйрум яла бир генекен тухман. Карлы давансем. Шешпел Соня, шешпел Шуня, шешпел Саси. Birinci baş literatürün şeyde, baş burdajın şeyde, baş halkın benim burdajın şey, şabdiri pızık dermişler. Şavun baya birine şirim sol doldarsanda, ilk şirim doldarsasında, bir şirim doldarsasında, Ömer çabaş sımak şirin şey burcuk ne? Şav şeşpil yaşa, Ömer halk Умынче пуле, тесе жуклайтыр, мынчын тесесін. Унан ех равя, был галана сумахсем, был галана чөню, был саба ширмалли, ергене тузафуни, чаваш поэзинче, шав дири пызык пілдерішлі. Шавын бада шеш пілумынче пурдя уштаятпыр, ана юрадатпыр, был хварна халал жене пурныша кірдеш жесе трошат. Шеш пілятне пыдым тінчене умне каларас ішле, Украин поэзисем шав дире пызык штуры, шанаман кашнинчах пиде палардаш келет. Мынжын десесін кашни бону шулда пірре, шест пілін кашни шуралына көненше, бону шул урла пірре. Бісем кларша бұш бүйрім пидеге. Пиделай көнеге сем кларшыш. Бара кушараса да шест пілсім весіне Украин чайхевик біле иді вайла поэзисем кушарна. Камсем. Павло Тычина шавдери, пусть поэт полно Сталин премию лауреат, Максим Рыльский, полда шавдери, пусть поэт. Ундан прозаик пулсасында Олеж Гончар, полда шеш пилепиди юраса прахна. Ужинна берін кужармазыр нерпеде юрамаш, Шевченко жайынши поэт был. Улица десе каланын шиншин. Борис Олейник, Иван Драч, Лина Костенко, тата ти палла поэцем шешпіле чапла кужарса, пәтім славян халықы сен чапла поэче туза кучыш. Маншук пала перін вырысла шешпіле, вырысла кужара сені пәте шуплаза малла, мүншін десе сен шене вариант па кужарса сен вырысла. Перін шешпіле тата виларахны ендрасы гаяспы круинат, мүншін десе сен халхи кударан шенхи кужару сенше, шешпіл вырыста тулдин кушса шитмен. Шау напирын шукшласа, шешпіл майлы шукшлаган, шешпіл майлы теншене кураган, шешпіл майлы туйсадыраган, шинна тупса кужарушы тупса шенерен кужартармалла. Тавасшы, онай бір шукшлама пушланшы де бір бұқтыра, туса жидерен. Белорус поэжі бәп бірекінче калашам шерім жын қайлы. Кужар Қазақтан Николай Яковлевич төсе. Кужарат бесе бұл келішсе тағылчы бұл. Самана пұзы сагарыды. Келішуне договорне тузал кереймна. Уйру сагарымы. Бізім үнді қал бірінші келешенші паршалы. Темлі пұлсасында Белорусла кужарса қылармаллақ шешпіле. Украин Şimdi zeminde şirafşı zemdemi çok çenkerlerin varyatsı zembelerine harçış. Değil ama eşkılaştırın Чернигов приюлдаш сен. Станислав Панасович Репях ятлапает. Пинде товариществительный ултым шылда. Житомир писатель организация тузахуна кышын. Шаб прилежеве ерцегума тытмышыте. Екиминде ванитым шылда великой величен. Или ширип тутса выше. После углы беля пиде байлышевыны тутса тоже. Шубашкарата бата хучен кильзе карра. Мен bu şeş pelişne val kujarsa, yergelese,
şurada da sabır bir şey sabır. Şöyle birileri kare birini sen istatsan asılış. Şambada onun şey görpen Hamırın tırıжулырақ шинемелер. Hamurda Tırыжулырақ. Ну что же, шаблабылдар шаблабылдар. Чисто хизеп шешпелебе. Тогда вы, Юрий Семенович, бирин канашсем келни шагында, канаша милле баянында склад. Нашем хамрялся. Честь плияли. Баян хигун чебашев не канашли не шучандал где бузык пар не бузабана. Жагынбек савынышлыгун, жагынбек паллыгун. Ебир аякла юма паллак тараймас па межен дизин. Республика жайынче мероприятиелерин чупне ебир лечицалар акпа хамар бадинче. Чицадарайн мармар куштарын за килдемир. Межен дизин бери шеш приятие хыйвал. Лыпланса бурма памайс беревал малла хавхаландар забырать. Межен дизин Шаванбек киске бурышым шинче, тенчене паллы, чевашины не чабарларма бударды шин, перевал, тислих парса бурать. Пере астысыне гына мар, ачасыне паллах сабырлы хентене адаландарма бузужать. Шешпіл сценарийбе, шешпілчене бұқса, ачасыне юратмадан ретме бұлдарат бір. Бізіне хастарлы хада, бізіне терісліге тұтса бұлмада. Мен бур шиннан лайх енизе мен бур шешпилти шавсем бурди бур миллига бол шу чандылык шамек туба булдарна педим шабе хастарлык деп баны черхини деп баны пунышне анжак сагалрак баны шел баллах анжакты бир шабактагына хизеплет бір канашенизе мухтанат бір шешпилбе шавын бада шавында шакынбек уяба килди бір баян. Тогда буш Светлана Силовна Иванова бульчико канаш район администрации юрдижин шуме. Тогда буш баян кремеш ход пиринбе услам жизем деремер. Айдырга итлесе бухат бір Алексей Васильевич Иванова. Таргаша. Туансем. Эзер пледер шешпел койбакчынче. Чош халыхын пиде паллышын не был. Он пиде буск начальник был. Председатель рефтрибунала здесь. У пиде хватлышын. У цари бог. Но чош халыкшын туру шабуштан чабықтырдақ. Пиде вайлы, чош халық хватлы, уян, мұнашлы бұлдыр десе. Вара шау хойн туру шолық ба, хойн бұрлышын деп терші бұмалау. Бұдлашы пиде турушын өші. Ура хочешь помогла. Но бизнесра тоже ведь чем я война хватла булдарул шинземгер. Узым теме пахмазар. Тагамда ура хунине пахмазар малалла талбалашы. Койсым шинде халық шинде тарушашы. Шамба эбер шеш биле ялна юрадат бір, хисеплеп бір, хамыр ушады да бір. Тавсире. Силейде дал. Баян биринбе артистсем де бур, айдыр, килер хыжы галажаттар. Халлиге ириклі галажу бурать. Канашсем енгешлік ердюзе Тарасов Юрий Алексеевич, Таргашы. Рыжинзем, ендешсем, шеспеле хизеплегензем, чунахахта шеспель палы рыжине пахсасан, мұнашланаста келет, саванаста келет, Волпаллах малгурым лышын бұл мишінжен плеть бір. Мен жіндезесін пахырхайзерім жіне мінлерек ол пүрні зембеде, аллы зембеде кадарда, күнданде каларыш хамырын тұрышмалла дезе. Тыштателлезе кадарцасында, вижі бүрне хамыр жіне кадарда тезе хварыны бұрвет хауны. Авыл пирин шупышсем, эбір калашны, эбір ішсем думи. Тебір ябала жінчен, поэтсем, писательсем жінчен калаза хварыны де унын шавындырлы вірлі. Савны шыржывымын пулеш чаплы сывышсем. Унчухне візем ширыш чаплы хайлавзем. Тезе калазахварныне азайлес келет. Мен жіндезесін курат пырынде Юрий Семенович тегунда шавындырлы теріс шуғышсем галаря. Лидия Ивановна да Анатолийчта. Шавынба пирин баян Шахынбек Улзайыр деген самантавы патшалық чистуны, мұқтаны, ширеплеце балыртны, шеспіл, хамыры, бұрынат бар ебір, малалла тұрмажат бар. Малалла, малбұрын бар. Кирилл Николаевич,
Кирилл Николаевич, Киргунда, Кир, Курынгунда. Подожди, покажи, если тебе деньги. Как же? Подожди, кунда кесе турец, если когда-то малый жил. Сейчас ажазым манум келеш. Ажазым келеш. Театр я же приятный. Саламулдар күрнедер. Саламулдар кезепті банымырсам, баяны бір хынее бірлі илемлі уявыра бұрын күштарындымыр. Кашнин хыйын шухышы, кашнин хыйын өмөчі. Шеш білмешін өмөчісем пөчеккен пұнышлан забырашы, мін мадесесін. Бірін шеш білмеші де, бірін театра хыйын күттіне илісе, шавдері чаплыда хитрек керемен дұсабача. Апла болсан банымырсам, бірін кілімірзем, шитсе бұрашы, өссем мал Аллах бұрашы. Шаванбада шеш білмеші қалашлы, бірін яланақ, Харзыр болмалы, маттур болмалы, яланақ бұржетне де чавашла қалашмалы. Көрнеде сывлық болдар, онышы болдар, малалла да үгінмелі ан болдар. Хамырын үссене, қалғал тұса, шинсене, сауындармала болдар. Халі официаллы бай бұшланайды, тарғашын геронтей. Лохизерді юлдарсем, тывансем, баян, Ченнебек, Чуваш халыгын, Ченчен уяве. Баян, Чуваш поезин классиге. Ченди шайынчи поет. Бірін кизеплерінде кизепле. Поедамар. Шеш пөлмеші сүралны. Унын шавражуле серде жерім жол. Аллах, шавражула, бәдім Чуваш ченчи алырдай. Иберде зерінбе, шак сумлы еспа баян, шак палық бәтіне бұғынды бар. Шеш пөлмеші бірін жан ялау. Ибер Чаваш адизен, школа адизен, студент сен, колледж сәрбірнеген сен бенен, бұзық конт көтертерді мөр. Ол шәне хум ятлы. Шак дешірі, шәне хумра шендеріне зем. Ондыр бұшыда да викторин ертерді мөр. Шап екі бұзығын бірді ба, Чуваш республикин жен, Тудар республикин жен, Самара обласын жен, тада Чембер обласын жен, шәрде жетміл ажақ ұтсын жен. Дәлінзе қаймалы. Апла боласын, бұлас поетсем, поет писательсем, прозаиксем, жағында бұрақ. Митинга ұшмайы бер, Кирилл Николаевич, тері шыма қыраттың. Митинге даны ойзылны. Үргін бұлдыр қақлы юлдашсем, туссем, аякрик еліне тыванзем. Сире, шеш пілмеші, шурал нарамба, шержирім жу, щитни ятпа, чундан, черерень саламлады. Шак пал гунра, ман, чунра лараган, шеш пілмеші, ширнысы винь пайне вулаза барас келей. Курап, черелет чеваш яджи, ташта осладили соспа. Юратно шерживан хаваджи, часрах варанашын табать. Хастарла, хыт удамла булар, шерживан хастар аджизем. Вот каякалан вечер ан юлар, кунчул, вот тынчень. Уяв я тебе сыре пурнеде, таванзем, тавдабуш. Чувашская поэзия, Валерий Тургай Терезума. Калих микрофонсыр, калих хамрахамыр, мәскенедетпір, сағында микрофонларына жүкейін, нүмен, шаршерім жолдылдара чеспір. Калих парудым малала, егудым каялла, парудым малала да парудым каялла. Бірін жен савынмалы биді нұмай. Аранах, нұмай жылзен ертің ғйсын, троллейбусын же чывашла білдерме ұшларыш, маршруткасын же чывашла білдереші. Лайық витка, лайық. Савындарать үтә, савындарать. Тәрі себе ұнжын савын малламар, бұл шауынбек бұл малла. Чывашенен деп күлінже анжақта ибер Чывашел хинчен бұлса, мәлі күліне, мәлі мұскаланыне Чываш республикинче Шубашкарда астыват бірді, қал қачық шиден үшін деп еді савынат бар. Баян хигон Чыныбек деп еді баллығын. Чываштың жіне гений келіні. Умбек гений тудар сенчук, мордва сенчук, гудмурт сенчук, коми сенчук, епка кужарна, был поэзии сене щукка. Газамикин берен, чибусы кизе манжут пая. Константин Иванов,
тогда Шеспель. Шеспель, тогда Константин Иванов. Ну, мы же ушладып. Мен бізіне пресс келдіват. Мен бе урыл задавас Тарасевізім бір-бірінчен. Шакна онланды. Иванов бере, тогда оның нарспия, шимна шиллеме варендет. Шимна шиллеме варендет. Шеспель, чаваш пулма варендет бере. Чаваш пулма хистет бере. Чаваш пулма тихарать. Аллах урухларах пулатымыр чайбер. Берен Иванов пулман болзасын, Шеспель пулман болзасын, Хузангай пулман болзан, Элгер болмазасын. Bizim burri biri, Хрущев саманынчеде, Чавашчылхи канашан ирцен, Кирлмар, тезе ушин галаны жүкнеде, Войбана, Шанчыкпана, Шамба паян, Пирняча земге, Чавашла галажаще, Чавашла сылы галаще, Умаяк пулмазы бер Шеспель ялінче, Умбилік сулыртных ишен, Шеспель гавайче, поэзия уявне иртердімір, Чаваш ачызымали унда кумбекиде бур. Кура сесирен, Сарбиштая срая, жюри члена. Сарби кучу люхтарзаларать. Менлерех калаще Чаваш ачызым Шеспель совизене, ты поэцен совизене. Бадым шанчик вазенче, Деронки, Шамба пузык эштевадар, ачазымбе эштезен. Кетмен, тогда шакна гала заговорашын. Энер, шакпунзенче, тебір сендер юдурымыр, хамра сендердімір. Біледір берен езеплі министр дұрысныбе, Шеспель кинотеатры, Шамрыксен театрне, пачеш, юзарыш, нумаюк шақывырыш. Кетмен жерден, шавыш керменен шамгезіне вырысла гына шырзақунычы. Чавашқалық сайчы чималданына азырғары, министр бағалашымыр, перед минутранақ, директор зыңғыравлары, ай дет, мүлі умбек пульжы қамырда умбек тавашын марсы дет, қалқай забылғыр, игі жылгебе, Шеспель кинотеатр пулны шурчинче, бірінші вырысла, те бірінші Чавашла. Опер бабалет театр берге жутлапырға, унда да вырысла гына жырзағуны. Штабуға директоры, таксан Чавашнасы конгрессін пірреміш вице-президентчі, Чаваш десе, пустағаларасы де, Чаваш пулдыңыя манзағаяшы. Начальник намар бурныша бурберен. Лайхиге нумай. Ебер нумай улсында марчавасем юлашке шулзенче. Камра камыр ытларак хизиклеме пушларымыр. Камыр пуласлых берге ытларак шугышлама бушларымыр. Ырыхы бар маналаран литературная газета юлашке номеренче впечатленно 6 примешинцев везем. Керзебах Мабулдарадыр сайда литературная газета свежий номер. 6 примешинцев везем мускаврат такшанах кумбек. Сумлан, впечатленменче, выросла, Пужараганя, Юрий Щербаков, Аштархан, поэзия. Курнапыр. Республики профессионал писатель жизни Ердюжине, Иван Гала, Иван Аду, редактор. Ада дудар, уды журдар, туй булзан, ташладар, кулдар. Шагынбек ширна берен Шеспель меше, Тванымырзем. Шагынба, нумай галашмазар. Шагында канмалы гуна бұхмазар. Паян, берен Шеспель мешене, числама буштарын нажын. Писательден союза я тебе бурнеде, чон малдан балах эштерсене, ендерсене, канашсем дегелзе жетне, Шеспельден дегелне бан. Шагынба, шамрыксем, уйрумах сире, пызык табысы махи галадып ширав жезен я тебе. Ялана хыюллы булар, малалла пірле утмала булдар. Үттіне библиотекара галап. Бай берсерин белеш, митинга бешлет бір, анжақ беселінчен шатны галады. Чечек көсілік буынығышын, бұрды бірле азынмал шағында сын үгерінет бір. Салын садығаймас бір. Қалы чечек көсілік ұмақ қадылынедер, бұрды айдар.
Dur.